Ngatho cia mwanya musese wa Alex Kasuki TV na omonde ngwete ya kilungu kimanya kitawa andume kitumisho na kila kiungamo ni kambuni munene witawa Extreme Spa and Salon ula utenikita makoni witawa JB Apartment mwilingalo wa kanisa ya Deliverance Church Kitengela ando ama kuna we museo na wenda kumabikila oma kuna azimu kusala nambani ya not monza imwe kenda 5 nyanya 3 kenda 5 na endi omonde ndene wa kilungu kitu cha andume kituminikana tuambete mayama maitu musi witawa kwa lidha wanza wasieto emoima ondo ne moimo munde lakini the wa maundu eli atatu omunde ethi na wheelchair kudo ndako manati we abikiba kudina wheelchair ata na ni maundu meba wabetukelile ku ena wano museo na wano wimwanya na wano so painful kundu kathibasa na kana tukabikie na kwithukisia kuma kwake kila chethi we nekenda ambie kutembea na wheelchair. Na ende musiaisi wa Kasuki TV omonde ndene wa kilungu kitu cha andume kitumini nina mweni ola wita wa leather wansao nokutabi masito asuwa ngimabu kate na ende itunenga wano wake nondo asiaitwe emoima takwa kana taku na ende omonde kalela wheelchair na kenda nondo waitu mistaisi athukika kwa leather itunenga wano wake kuma na buwetina na ende niye nawasa mwana oyu kwanda yasio ndene muthoche manda mwitu kana mweni witu andume kitumisho leather ando make otina madigwa otwara mtwanesa kwa isi kamera namba 3 otrabie walese musiaisi wa Kasuki TV mutabie wita wata masito ma onde nyendeso ngwese leader wanzao alangwese ala monde meke bandeni kwa masito ma kwa onde ala meke bandeni tawa ridambulwa wanzao nzao niwe wa mzee wako. Okay. Leader katabie tondo baimu tedha na bala wasiewe leader wasiewe ba kana we the ile bala wasalukilie ila na salukilie na ile mashamba kula sima kuna dokomena. Okay. Kundu kwetu amorela saiso kweta wo morela kula tu nesiaiwe nangeana na ndene wa uru wa kwa 63 niwo asungu masiokie kwa alama andikete asema kwa vule ntwa kuwe kuna asema ito twa wakangunda kula nikwa musi kwa asema yukula ne yani na kula na alikile school mwaka 72 niwo na alikile school kangunda kangunda. Okay. Na alikile standard 2 mundu na ene mashamba nkethi ndia soma nazari ndia soma standard 1 na nika direct standard na soma mpaka standard 6 mwaka miongo mwanza na dhamba tu kwa wakati usunekala kwa sister kwa obuija zima kwa mekala ku musiata na 75 mwe wakenda ithe witu etwa your dad you dad na ila wetiwe nye akili sia kwa sia mbonia ndia ila kwekala kwene na ile kwekala bala benya witu nundu nwati weweka tondu mekala meli neno kakukwitu yata no kanekala na simako na kumabu mwaka miongo mwanza na mwanza inatwa iwe kundu kwetu ambioni nemo ima ndena wai. Okay. Na di mwana sana 3 na ndene ya mwaka wa nini na ya Administered Kenyatta na 8 mwezi wa mwanza na discharge wa na ana transfer wa kuima chako sije hiyo tutanamba bikaba uwe kwani masito mwando meana kasi ndo twando 10 yemwe hiyo so nyene wa kenda na brother Lombati wa 10. Okay. Na kune nene wasia wa ina mutu aye kana wa ina muse wa kwa kitie kuthio mona ke kana muse wa kwa na kwa na ya Administered Kenyatta nation for 5 months na tweka ni transferred to Machakos jena na yundi sene chao cha pene ya kilini yakwa ne uye chongo chakwa chalea muno kuthi transfer Machakos na nene wandi misi musei wakwa na ndo maitwa latu siani yuko unondo wa kutransferiwa instead yani nangale hospitali na ya muzendi utinayo ane ne wa mathangu na appointment
thina simwa ile sietina wa admit wa leader inu pe bana ngona to the sinesa wanda kwa tipu wa admit wa waiteke hawaite na ina thina wa muscles. Okay. Kevya nini kwetitwa ni unje ndilegwa na legwa ni ngove mao ni model labina meve ambi antwase kuitina maso ma kuitina na ve una sonzo mala ntitoma kuke ntitoma kuke la tena kwa nuke na wa admit tuma wa ende hospitali makani weba 19 January 18 zau aetwa kana atutia wina atutie leba andi 8 mwezi wa 10 matuko bata kunza waitwa atite wikalela kibela ki andi na wheelchair nina kwata wanga ongama ngani move kanini ngoya tu ukatembeswa une lo metu ngaso kwenge kisulu na yuli thai wasieto we mundu muimatapa kanda bie ndini we bindesu waimu wau nundu no ketha waina challenges sia either we mu wau ni maundu meba ni mawito meba wabetukela hata mundu nundu ningwelewe bindela mundu we mu wau akili ni kwake no swania maundu either chao kaso zindu mingi na maindi maweselo makawaida wesela maweselo tameba Alex challenge silana ina sosia imbomo nundu ne wesika na mundu atwawa wa luzi opkulotwa yetu kanona maundu mate kumuyembea eli la kudiko akakuwa kana kake thena kana athiba enuke kwa akamambe saidisi kwa baiza isuna ina mwana wa million na nje ni tono mukeka akakumukua na mwongo after imse wako atutia boyu saisu aiboye Garissa hapa kumela Garissa na ndo wake uneva ne place na koma kitandani no kinanuke kuokemba na kana kena miye na ne ko konja ndo wa ula wa imwene ndo to ya manu wa ukete na bina wa nanda iwe yani na kana na ninatwana to nini andito notia njuni nesila sia muno na ngaboya ngaine kometu ngamwe ngaine ngebina ndo nakwamuka une ni move panini ni kikwitu kwa isimu kwa hiyo andike balua post kwa na kwataka la mko yako tono video zangu kuandika iwe yani ku bikan say mara kwa meso mana andu baintu meso mana ine waite nundu na waye moi wakatano na dubika moi wa Mwanza na emo site yapyo wai bathuku niwe muzee wokie kuma Garissa toka Mombasa andu wa Machakos nasi na koma 500 transfer watu Kenyatta 500 niwe na transfer ya watu Machakos jana pala yu akili ya kwa yokie ya swania watu wa Machakos jeno no ndiatwa itu ndiatwa twanewe mabangu ombe na nasi anyi through thick and thin nya nienda kuona ni kwitu musi niketha ni wiki omwe na wakele tuthi tukakona sibitali juu wethia mzenda na alea atuma na nya kwa twauma toka musi kwitu kala ni siaitu na yu toka twabindwa nundu abukumila Garissa ninga kwa Garissa na wadi na matangwa nundu ayo mundu munene ayelesie niwe ni kwa mabu Garissa na yu andia kwa seima 8 mwezi wa kenda athukuma mwezi wa 10 na matuku 10 ayosali ngabela basi ni mako musiasi wa Kasuki TV tuambite mama maitunde ni wa musi wake leader wansao ni wende na kuwenga yake na mawesula wese ile after muse wake tanamba kwitwa tigo kana mawesula ala wese ile awa kana egwa nine ko kilungu ke ta kawaida kana tamutuo kila ngomone kambuni munene wosobya wanzwi na wake wanake weta wa Extreme Spa and Salon alama tenikita makoni munene wa JB apartment mwilingolo kanisa ya Deliverance Church Kitengela na ndi wanda opikila ndwa makoni azimu kusila namba ya noti Mwanza imwe kenda 5 nyanyi 35 kenda 5 na ende good news ni kana ando amena wifi mena parking ya kuyana kondo angalia ku na kwenda safe na ende
mena wifi neke kila wenda kusisia maybe usewe ela wenda uchona simuni whether we able kukisia simuni kwaku nakenda kapikena kusewe na endi tuzioka kweli la wanzao twatia watu wako ya seimako na twabike ayu mzee adiweyani ni wose live ailipi yake umama tukwe kumi lakini matuko bamba tu Garissa ashutiwa wawawa na yu wawawa kuya ina simu kuya ina ndia ina radio ndo nedukesi anondo wawawa ito na wanene serikali whether yake ndo chambikeye kuruko soma nation nena 3 days na nengiwa nation ni mundu woni sitwa yake 3 days ili si after akwa na soma no na isitwa yake vo aju nyina telema na fendi twa saina sia mubema mpaka na mukio ni saina ndi sia mubema nyine thia sia na sia kwa bukita ndani siwia ando meuswete numba na salucha ila na salukile kele tukalaka kukambeta mama amuka niwoju none ke na salucha no kana kwatwa no kilude kalande whether ni kwate wo ndina nona bina ona ndina balance na kwate wo na nengoso na mibwa na nyibwa na kekombe yuna ngatha momemba na swani ndi ni nati ya babiata yu wasiko na kwatia niona kulie bro ile nation ukia yeye na so mambe aye ana twesie thia tiwo na siaye ni chongo chakwa ichazi ni chakwatia nondo niona ndo mauswete numba ndi siba uswete iki kwa nini nakwa na sioka ewa aye tukinde wa kukutumo chondo tuka juu ni wona na swani yana makolia apart from nation ipe mundu unaite report na mundu adiwai ufurikite pyu whether aba mundu rona kuinganisia nesi wadi kuku aba mundu makuoke nundu bayai na la fora yo bae ya na kuwa iki mundu akuingira kijamba kiyao chako na yu tuomesia kibuchaze iwe kwa tomiwe mundu tofamze oka tuenesi akanange wae abo na mwe wake we na ile yake wendi no wesiwe lakini watutia we kwenu tu na atutia ni kukwito we kulosia itwe kulani sia itwe mubango wibo wanga kwa Garissa kula ukudokumenta nagendo hospitali ngakomga admit we ku Garissa okay yue after atutia maisha mekalilia hata nondo nenesikana pema ndo medhia wa after maisha mekalilia hata wemo wau tondo wemo wau na ne watu ni musee na maisha makwa malimo muno kuvita kiasi ya kwamba mundu ina akili nini na atona kwemina ile kwemina nundu nonie ile siana nini kele tukakuke one tulinayo na kamwe kainambo inazari no kainazari lakini kaangi kadini na yu nenewe omu wa maundu kweza baina ukana ndo no muya pailie na bailie na baiza isu nditona kukila ona nditona thambia kana kakwa kana kukabuya na maundu asuo na kwitwa ni nyakwa na kitu chapo nicho yuke ibo imare na nengene kala na pitio maundu asuo onde no beba bena pasta ni wa Catholic saisu ibindazimu pasta wa ambisi no kieneve yatu ikie pasta yuande ana kuka kulani na kunduvya na kunzome andeto angaida kundabya na kuonea na mundu esilama ndone maingi kendanga yakamwadini na moya pasta ni wanena na mwingi ngoni pasta numia sia muno amina mithene tatu akoko inge umeta kanisa Sunday akesela kulani yu ninose yene asilia naswani ana waite 1979 mwai wa mama na yu mzee okondia 8 mwai wa mwanza that is si mwaka muhimu
na nye ni nursing home mbeza siake zinatumika abu kondebea hospitali all the way from Machakos to nini Kenyatta kwa onde kwa tumia mbesa mbingi la sia likete muini yakwa na iwana aswane ye nasia ngaye ka kwenda kwake nundu wela wendie musaya wakwa ndana wande tema akakomo akawe woso wake kombe akadae wakunde ngaye lo mwendia mosi yo imwagwa nanye andia nebeteleta maundu asuo bena bado wandia no sabina na nasia ngai ne weka atake na ngaye nakwa naye na kitumi kisio balani amen uwandia ni wese niende ata na siana isi akwa siana ata netha ikasoma na no sabina na nene ngabina pio na nasia kwengai na yu nundu wa pastor yu kunduni ne kana na join kanisa ne kanisa wake na join kanisa yake waende na kosa tumekwenda tumevela ni tuombe tutono undevya wewe ayusi anasia kwa kusoma ina kindu kionzungu kana nikosoma kala wabala kabike jukana ka mwisho mwana kuniko kasomie na lena nundu kokia kuiva sai sundike totumike wana lokoni na yunundu naandikitwe ni sisters syakwa kibeti cha uma kwa choke koka kwacha na yumwana wa mukathi school wacha imbea fulani okai chaichene nikiu yuthi ya maita maingi kibeti kiko iko okikaika kawa ukethea kina meki koka na kya mwana usuni wa mukie no endie school yue sakoka ithi anukie kwa no mundu upitiye kwa ethi ano ni pingi tamumba no ithongetwe ni chao mundu usu akandethe cia akandie chinganyo yuno ndo wake uma wo mwaka na kwa kapitia kale ya school ke 6 kazi ayuka ikotie ya nyake ke kalamusi ju kaya makaitha kate kuende ya school na kuma buna baka wa sasa na wenga ya kasove yake ana gina soka nengo kibeti oyune mama nzuri ya wow kwa hiyo sura ni kibeti cha your son na tuna ambathi soko ni pe mundu wa kana after wa and makona condition ila no tembea no kunia mundu maku na mako maku kati mundani maybe mundu matoso pe andu ma uleile kana pe andu ma ko sio ndungi kana andu ma utenga ndo alama nitengete alama ntengie ni makula na atwa hizo nundu yu idea yokie nambe nenda kuthi kwitu musi ninonete yu andu makula na atwa ese muinda kamemwe wina andu asuma lesa kukwewi ate iloto na kwewi wa no si wako asuni mono na matumia ni kunika mituke na dhovika no wa umuno ndo wa ila nikomete nine wai mundu mu wau na ne wali unukunya ndekwe mwaile wa waite chao kuno takwe waifya ndi swane aundu ndo na kwe waifya okebe ona mbene kana ka kwa ndikwata ona ka koma ka ilo bya ni mauma kubikela mesi kwithia baba ingwe na inyawa mzee wa kwa ndio sakana ni the beba ndo na kwatia wa waye kweni kulosia itwe no na waye kulaitwa ina atwaitwe kuloa atwaitwe niko na waye na niko we kalile niko na kalile mandu wa mombe na hospitali na matu wanasiana siya kwa siokie la no kie musi nundu ila na akolile mzee wakwa niki wenda tu ikwenu na nduenda tu ikwitu kula kwisiana sia kuoka sione na mwe ajene nda kwitu nyendienda kuona siana siako ndano ndo siaka juna na dhikwitu niona atumania na siana siako sietu tienda sioki no sione yule la sioki siaete yetu na itongwe lakini siaema sioka kala kaiko ikale akasi ne musei na mwe enuka nuke siasia na weekend of which a weekend wathanda bibiga wakatana ithe wo aimu no na ta miracle ngai wekite chama balani nundu
wa flash etina na swane ye kana pala ni nai na muzee wa ndio na vema weka mama wa mema hiyo nundu twana twakwa netu nini ndiye kata na ndio ndo nitutembea na evanga thini tungo hospitali siana ike balabe andunda mesi nundu baya bikire bandu ndona kwiba nayo muwe wayo tola wantu tukita nguko wantu before ndina namba kwaso ndina so nundu mbaza siambesi waliko wauni ngamela ba Musiaisi wa Kasuki TV omundu na kwatamete maema maitu ndino musi wake lidha wansao na ula asietwe emundu muimataku kana takwa na endi maundu methe wa na niwe we asikana niwe kwatise ngai muno na niwe kwatise ngai ona omundu ko ndio likanene kana kilungu kiki da kiunga mewe ni kambuni we mwande na munene wita wa Extreme Spa and Salon utunikita mwako ni wita wa JB Apartment mwilingilo na ndi musiaisi wa Kasuki TV ni nakwe kana tuna mweni ndene wa andu maitu kana ndene wa kilungu kitu cha andu meki tumi show eta walidha wanzao lidha kanda biati after musea waku atutia andu nima kutengie kana andu mahosio ndosu ata musea waku andiye ni kwa sima kwa na junundu na ina andu maitu na ina andu maitu alama ngoneti ala yo ndakame yakwa na nituwanikite nundu twikuyata asima ikuyata ala tusiani yodo tuonde maikangundo kula matwaitwe ayunundu mekwasa ni manenga support muno kumbesia siana ona kuete mali kuete nyakwa kuete kila kindu yuwethia wakati nusu ndiwa wito ndikwa umu mwingi na ndio swane ya muno nundu ngona siana sicha no siende na masomo na ndungwa cia andu ni mautengie nundu wa kwitha maybe no waye kana wa musea kana musea utia kana kwitha we mundu mukandiwa andu makosi ata maya mbosa na imuno nundu no kienali kana na Kristo na andu meukia ngai na mundu na ndeto ya ngai thayo ni wake witha na bina kutreat mundu longe nai juu kutengwa kukula kwa ikuthuku kwa niwaza kukanikwaza akili muno na ngo kwa ikula nitwa na twaitu lakini yune kwitu na nenge ti kila mundu wewe anguondu wa yangu na kwitina ainge mono manena na ukewa we mwitu su museo muima mulungalu no ndesi kana nuke kalo tundero taisu siambikia newa wo na ndiesi ile ndi flash tina kuyana kwa na mundu usu kana kiveti tuyako laidi nikimbona nutokutani akwikalambe kwakwa lakini waunendeo ithia neno dhuthio wakuma bala pe pasta nuko ni dhuthia muno na kambonya maundu asu makambivia katika ndeto ila sia nena wandhuku kana katika maundu ala we maybe we mathuku nundu iba wa kongo mie muno we wa kimango wa mea muno pyu na omea wani na mwana wake mpese naye kwa na ndesi bala mwana usukaka na kuma bunda twawa nukwati himundu mutwa na agindo a umoke wake wete kana ukatabe kindu kithuku ona nene ta wake wete o munoke vya mundu akomana no ngi kibeti wathi banende tokeri kila kiwete chako ya kwa mundi nebe yakwa nende tokeri kila kiwete na wethe indero siambike asi kuikanesa ko wa identify wana choke ukithuku kithuku cha kiwete ingania ni watwikie kiwete chundu mwa mwezi atwikie kiwete nina we asia no kwata senga imuno maundu awa vakame yara kana maundu watonie konga maingi after ni una mangwa ni wa sio watiwa ni musee waku wasio kiwonga maingi hata ya keli tuokie netwabikie binda simu sietha siena andu mautala na be kazi ni yakwa waenda gitale kangundo la wanenga ndawela newa nai na ila simu siethe iwa ndu ni sialelia boa ando ya simu anenga simu ane namba ake
wewe thina munini nundu nake ai mukristo pyo ukangonea simu no waye kana nikawaye kana muina leo tu nundu akutinda ntinana nake na simu nake ne mutangi wethi aya nenga ndeto cia kunumesia na yula pastor ne ku ya woka kunduthia na ketha na simu anenga namba pastors woka ingambia inasoma Bible school na Vestas meaning wa Kimoyo Biblia usema na ke anenga namba ya Vestas na kunia Vestas simu na mwelesea ali akwa na mutavia na namwe maundu ala ni gwa memo ni kutinda ndisilia na ni numba na tiundo na wewe na ukila ukatamba njoka view mind ukakomana nando mpaka unena njoko salina yu pastors nake mwini ni wambio nenga omiso kila weyo akane muso angasoma na ndipo yandikoma na kuma bumbaka wa sasa ni mundu muima tandwa langi isipokuwa ndi takanata ne kandi tukomea siana ke balua ela mundu ela iswania muno ndo aswania no kwata wani alsas kana depression ndo asini mane no akomanie na alsas isipokuwa ndi si achao ne gwaila na thata nkewa upendo kumunge mwene mundu nene akala hankithata mundu ndo no sisi ngona kana kwa ikakosaka kakwatwa kakaboa ngesilia juka kabo nundu ndio kelane katete na ndio kelane kakanya kwa ukeka yu ansas sia kuona kane ni kazi nusu kwa nena waiye munona na kuwa na twa wakangundo sibitale kwake aina clinic ni wawandia ndima na neka la kuna mina mwini kwa sister kwa na kya yosangalia ko konditi ya mumba yu nabo niende no nyonda wai wambia ekana mbulwa ekana na mesilia maingi ne mame utuma weke ata uwa uwa una nyonda wane lasi na minie na mwana enda kuinuka musime ambia na ulecha wenuka musienda kwambia kwesilia na ngoja kwani wawe kwesilia ambia iwe wawe ni kwesilia muno na mwa yuno utesila sia we duniani ambia mesilia makutima thuku nundo wesilia ku wakisululu na ndwe na mautwa ivya yu andabya tra kunichezea to kunichezea kana weenda ndeke na ndwe pilot yuwe the waandabya na elewa ni sindu ilange esili ambia wewa walika chongo kwata sia wathi ukaina ukakonea wathi ni ndawa ukatinda winite ukethia undu ucio wa ulecha yubona ndiye mbola 111 netha ni mundu na kaundusu wangwata wathela akawothela na alsas ni cia thelile ni cia voi wow mundu ela wendini wa mesili asuma ingila upetukala maundu ni asuma ito nuithana mesili nuithana sindu pingi wai kala imo kelilo kasi na sia waniki kana no ka ko ungwa suwe niki nundu ama weselo maybe ela weselile tondo ningwelwa kana we musio na uikala ndene wa wetha we katika condition ino we kwasi kwa na ciana nini una ya museno kutie no wa kala ukase yo yui na cia wane kaya ta ku nene sila cia muno nene sililie muno na nge angaike kana waye wau onde chabanini ukethia no nilise tuko na kwa maana sila cia kana nilise baki angoni ngobe kana andu mayamo kama kethia ndego ni sweti why sile commit suicide sila cia ngona yuna ndito no lisai ngaswani yangasi ai ngawa red card na ndia ba vilone yakwa no andu mali no seni neke wale ngosa ngekia ngona no pa imundu ni mutu ma red card ya ndete no amurma no kuswania na ndendete
Nende musiaisi wa Kasuki TV na atiandikuya kana kilungu ki chando me kitumi Kithaitho ngamone kambuni we mwanya na kambuni munene wasobe wanzwi na wanake wetawa Extreme Spa and Salon ola utenikita makoni munene wa JB apartment mwilingala wa kanisa ya Deliverance Church Kitengela na ende makoni azimuku sila nambani noti monza mwekenda 5 nyanya 35 kenda 5 nekenda unewe service ela okwenda wabikaba u wa makoni asimu kana wanaenda management nimekutethe na maunenga kila chonde okwenda kukwika wa kila undu wonde ukwana na ombe na wanake kana ombe na nzwe sionde ukune wakati ka Extreme Spa and Salon. Yes, yuli thai ni wambia bebi na waswania kana bebi na welilie nike wasiawa utona kuya ndwata mundu be mundu webaya obetukilete maundu maito maybe kubetuka asumaku kana maundu mabu anasumaku kana manini mewasumaku mundu webaya utona mutabiata mundu webaya utei upitile maumu ndono muya pai umu ndaisila na umu muito wa kwithwa ndiwesa na nenguswani akili ni ku function ndi atanika na nenguswani ndaile ikona na nditona mundu usu na ilo muya kwingai hello kwingai ulo twika mundu kana kama nini ba kamera ni namba 3 na kama mini akakumini amesili amaingi na momo no kegwa maundu makwa ololoela pyo mundu usu aile kwa sabina pyo na muno no lotre umbisi mundu la no umbisi wa mbona ni muima no mbona wo mundu no ke ya kwinga ya no ke ya nyene ne ke ya kwinga ya Alex ni andu aingi mandiete ngegwa mundu fulani na no ka balani muima ate bandu bampe umuya andibwa awaya ubini wani wiki na usunjona ndako kombona ingi nene muihuye wanu wendie nethani bakubene na dina sabirisho na wheelchair yakwa na inamona nusu mwe wake watungwa mugangani na ndio sabina ndiasia ndakambiwa we already ndakambiwa ndakambona kwa umundu betele mawomuni ona nda undu waile kuswania mudhoku takweta ngai kila ndateka kweta ngai undu ne wo ndola wa muketekea ona wa wetwa ukatunga muvyano kasangai nzonge kila chonde kioneno yolwa kwa ntika bona ndikiswane ya nenda kule ya muthina ya mwiso onda biati tondo ningwa na weba na ndwe mandi ya umanager kwata koko tondo nenge ndwe kiangwa tio wesa na tio uko mao bandu ukwati wako ukukangia kwanzia ziva mautethe ala mambuki ya muno twasie no umone wandu alama biata relatives makwa itha yuo siana siakwa nene tuele atwae wakalaka nini mena koema mandia ona kunga kuni simunga kuya ni komnyoni wa ilo ndumia mutunga ya na indi nondu ndu kwatia ndu sasi onde nina kamwana kala hobine katwanete na kamwana gwika ya meki kodi ko makwasa nondu wake na wako nikaenda ake balwane nika tukumaku musini la kuonyigwa sindu nikanyinga sia ka bukomo munde na unutokera twena liwa na watu mukina yuithia ni boya ya ka mwana ka kwa kukwata dhani kutebwa kuma kuboya wa kwa undu bandu specific wasi akila mwaini ngwatangilie 10 kana ni ngwatambeza cia nona no ando ula wona kindu akakwete ula eno na yue wambia kama na kakuni kwa utethea ciana ndu bandu kwatambeza na monundu be mebete cia ndola mena disability kana ndola matetona paimu bya waisonga mana kumure nomwe kana ndu jambo temboso ne kundu kwingi muno kulani twaitwe ngakuwa ngatwawa akuo mwingo wa mwala kuno kwetwa mumbone kwina kwa mana wana ndo ingi makoso bisakwa kaususi form yekai ngeno twa nile ngegwa kwina kundu konge kwene kandu takwa ngoswa no atwima kan sange angakwata mota ngakuwa akuwa na kimwana juja kwa kai makandwa kaususi form ngekaki na nenduka kwetela paimu byo no mwana ona wekete ata undete utebyo yu kwena nini
kwina form cia usugo cia andu disabled na yune kala ne sio kulia na iwe ningi na nithe na kabandi ndi si kabandi kama mpemba wiva ne wayunde nako nditona kulika listing ya andu asuma teza wa na istoshe andu asuma teza wa kwesela makundi mwiva mwe disabled na mwe kundi mwe group ya andu 25 nikenda withe na kabandi ku na withe ndini wa andu meva na yuko kwitundu kwene ndo kwite nziati wa wisi ndo woka nziani ndoku yuko suku mwawili cheni sabirisho kuma kuko dhiko wasa wili ya be ni challenge mbingi nyona neno sia na siako na yu nondo nene sibe mondo kusia isi katika Alex Kasuki TV mondo su nutona kwitha ena wezo wa ku connect na mibesu ya utethi andu ala disabled utona mutapia tabaya tondu ni wase na challenge cha kutembea na nene ise ni witha anacho and then again kunoa kuthingithango sinsamu ni matoso utona kutapia mundu utona connect paya ata sisi kwani siketha no mundu no one wathudwa nini ngai akambikia kuono andethie tiwe wisu ndu tona ndethia ndu tona kundethia okay ina nditethia ndigwa moyo na ndimana ni kwa kwanga yona ti kwa etoketa pau wa musese wa Alex Kasuki TV twekilingune kitu cha mweso cha mekitumisho na endi twambete maema maitu ntheni wa musi wa madam oyo eta wa litha wanza na wenga wa yake tinga wa laisi na tinga wa muyo lakini ni wase ni kwata cia ngai na ni wase kana penga indu sa kwaluka maundoni kwa ni witha wo maybe na ni wakitwa na no wenda kwika kaundu litha no kurunenga namba yake ya simu na producer wakwa nini sendeulwa ni kumeandika ba screen ni kwa kunekenda ila wa mienda ukamukunio kamwe ni ngwenda kika na kana ni ngwenda kwikisia kasamu ngenda weza kudia ni twa mukwata kwoko nake ni we anaese kyandu mamu kwatie kwoko kwanze mweka nengi iditita wa Alex Kasuki TV litha ndito cia mwiso kwa musia isia wa Kasuki TV tondu be mundu bana no kwenda kumanai ya wesimu kwa kuna wasimu kwade kana na nambani thiba tumenenga neti mwana waku yu ni simu sabani tabari komuni tumika muno simu namba yakwa ni 0727 13 71 15 masiokelele ingi 0727 137 115 okay naende musieze wa Kasuki TV no kana namba ya litha ni 0727 137 115 niguo kana napitia kana not monza ili monza emwe itatu monza emwe itano niguo naende uketha we bauna no wendo mukwata kwoko no wendo muthowe ya mutu no wendo mu support kwanza imaka nengi na mbesu niyo ya Kenya ndukati ndo inguni ya simu ndi utethia muno wa muguni ya simu ni wo mutethia banene naende wa muguni ya simu maybe wenda mutethia kana wese undu no mweka litha nundu ibo kusumbua muno kana ukakulwa mundi wasia unewe cha kana president yakangomba baba umwetie chao yue nusu boya ngaimbe wandu nda yuta nini tangali nteni kalile ngali teni yukaika punzukanga na ya punzukanga ndisa okwatengi tadida ne abinda yasa kana no materials no yesa oseugo ya besi anangeka yuze so wethia no sawa unika lekebelani kisululu nini I mean kebelani indika labundi no akwena swendi tona kusonga mtu ase support nene za wheelchair na maybe matumishi mavamos na ozi nyenete mundu na kila be madina mota otachindo ibitha sawa mone wasia kendi nacho no kwelewa wa kwata wheelchair we sawa ju ni sawa wheelchair ndi sawa wheelchair ndi itasia mundu mu thank you so much to that ni sawa ndini itia mundu muwau
tewa ila na kuya kana ka wa katese ka muno na nenga mwana kanini kaloni ukese ni kese ka thoko miengi na katina kauti kutane kaima yule kwa atete support ndo no support siana isu siakwa ukethia no siamina watamwei ithathineka ti useo nungu ni azimo kambia mara ni wenda ndawa no ndi hospitali chao sinamle watosu ndo na ndawa na sinamle watosu na ondozu ni wa oi kongo mangoya kana itina ngoya kwa muno ibindela wa kwa ni thina wa agent umasi hotethio ba kwa mituke ni kwa mituke no ni kuniye siana na nditono ikuniandia siana wenda kwa mituke makakwata no itha na siana na thina wili ta yu ino kaanga wa kuya allergies ya kwa tiema wa mako nene maijo mokama kauma to sports utukambisia kweta kivi kethe ngwalwa na ndisukumwa uyu nditilatilwa ikisulu mchune sukumeto ukethia ne need ndaketali okebalani yo ndo switha wa mituke nene ta mungu ne yao pastor kanisa litu nene support ya muno na banene yo ndio ino mama nao wetu wametoke December last konete pyo yukanisa ni ngwata ametoke wa unondo ne mambese ni mama siambeza kwa ametoke ngatome wanga ngatanda kitali kwa makaba akosa ni moto ako kakandita ingo na usunondo wa ametoke kwa uzo wa ametoke ndabasi alame okubeni kanisa lakini sendi metia leo andi metia keka na ke lidha isa okay ngoda kolio ne no balance to diet kana be maliwa lo isa na lo taisa malumo no ndaisa no isiombomo kwa isa special look no mention was a special okay wa Musia wa Kasuki TV omonde na ko yatwambere mama maitu kwe musi waita kwa lidha wanzao za kwa lidha wanzao ne ya mwatu ye Kidimani World ya ta sub county Machakos County au mukedio wake na nguma muno ukabika ye mwatu ba lelo ni no lise mota na pe olelo to na kubicangina kwa kenza although ndiye na kukenge kana ni museo ti museo muno na ngi kwa binda wanga ini sino enda kuisogwa ko ni Alex Kasuki TV na endi na kuya tumino kile nikana tuna kilungenyu ngami wane kampuni munene wita wa Extreme Spa and Salon alama tani kitama kwa ni munene wita wa JB Apartment mwelingilo wa kanisa ya Deliverance Church Kitengela na endi oni wa muthia wito wa kilungu kito na endi na kuye kana no sio oisisia video yito kamba subscribe oyisi oyi comment oyisi oyi bimia like na wishare nekenda ekabikie na kubikia ando ingi na ekabikie na utethia ando ingi ikanenge ando omesio Alex Kasuki TV ide tuika kendo kita watu kita ko inspire tuka empower na tuka wegara yes na ende kumabau ngaino kumathi mane mwekanesa nye nitawa Alex wa Kasuki tiwanesa leader neto cia kusia mweso kwe musia ise wa Alex Kasuki TV sia kwa sia muthia mbe na tungianga imuthia muno no lo kuneta mamura maima patena maweku wasafiri koka kwakwa twayange wambingi abono na flashback newa na ndo kunika lakini nasi wakana hata na nundu na kuona mawazo mako twa wangola akilini yakwa ndia tunga mubea muno okay na kondo we kwa musini wakwa wana shopping ila waandete ndia shukuru muno nundu ne kutetia twana twako. Thank you so much. I'm humbled.